Brother, vite? Ni more prima nawe. Kuna uri bize na montage yawe. Bo frende rufrera. Araho. Yego. We Kanyange. Sambos. No yo fana yo kwizana mu rubuye cyangwa yo kuzana mu binyange. Nariko ndarodarekira uri boss. Banguka. Kanyange vite? Ni sawa. Mura. Yego, karibu. Be uno musuru kura kuri montage y'iki ga brother. Karibu tata. Okay, merci mami. Karibu. Rani na documentaire karaho ka organisme raho niko ndagira impuzu zabo ngabo. Ako brother wanje urazibinzanye ngaha. Kusigaye uza gufata ibipapuro byose ukandikaho umugore wawe ukamwandika mu mazu yose imodoka ni gute wowe? Vraiment je ndagutahura neza ino misi byo kurakora. Niki bisanzwe none umuntu wakunda mugenzi we akamudushinga harakabi. Umugore ni murabyarana nabana mufise. Ukafata ibipapuro byose ukandika izina ry'umugore imodoka zose ukamwandika we kubera iki? Ndabizi. Ngo nuko urukundo rukujanye. We ndabizi yuko atabana dufitaniye. Niyo mpamvu ujya muri umwanya niwe ari samuraga kuri jewe. Rero ndamwanditse ko ntangora njye simbona ntuzi. Sinavuze ko ari bibi ariko ntushobora gufata ibintu byose ugahindura ku mazina y'umugore wawe ufanga basi mubyandika mwese izina ryawe n'igiwe ariko uramwe dushiraho byose. Nico gituma bavuga mu Faransa ngo l'amour est avec amasakunda ntabona neza vraiment. Nabana mufise nuzi byejo musaza wanje. Byo bibuka. Ndiko kumushimisha reka mwebwe burya sinzi ko Imana yabaremye umugabo atabashimishije burya usanga nk'umuraje mu bintu bitagira umutwe n'abaguru. Fuko tuzo abashimisha kugira ngo mbwe gute mudushimisha. Ndagerageza kumushimisha nkamwereka yuko ndamukunda nkamwereka yuko ari kumuzirikanye amudushimwe dutandukanye nta kabiri kuko ibyo byose nibyo turondera tukabironka habura abantu barabirondera bigahera abantu bakabisiga basa n'ibyisi ariko ibyo ari byo byose ibuka ikintu kimwe byatongo ryo mu Cibitoke nta rupapuro nta rumwe nzoguha oya kuko jewe ndiko ndibaza fitire yawe oya nacho nzoguha n'ukuri kw'Imana ibyo bintu byo kwandika umugore wa mu bintu byose yagenda tushima vraiment nivyumvikana wowe urukundo bugakujanye na rimwe oya we ega none wewe ko wewe byiwawe bihagofe wowe urabyi wanje byawe ntubibona bavuga abandi ayabo bakayicara oya byatongo ryo mu rubuye ko ari byanditse ko bofe oya namwanditse ko twandisa abana abana we n'abana ego sabana kandi kujya wigirisha ibintu nk'ibyo sha frere wawe yanyanditse ariko andika n'abana biwe kandi birumvikana ariko we nta mwana ufise yego ufise abana nari kubyumva ariko ubu kubera ko mutararonka abana wari kwandika izina ryawe n'ikiwe mwese babiri sava ariko byo bikora vraiment oya ntaco byihoze bire kuko nyewe birabisha amaso umenye ko je wowe uri wewe Salamu alaikum. Ari. Habono sana. Bibize gute? Amakuru. Na warya. Awujya je sindabutinya. Je byanje ndi umuntu urusoro. So ko ari agafoto gakoze nako n'isanga. Bibize gute rero? Byose ni sawa. Good. Uratse ndabishasha. Byose yaranzaniye byose. Mbari. Mucha makuru impapuro zose amatongo yose amaze kwandika. Na bya bituga byose ngaho. Ngo induga ibyo byose byose byose
ndamushirira mu maboko yawe kumva rero ngaho ikintu gisigaye ni iki ikintu gisigaye ni iki keneye ko kugira ngo dukorane neza kuko tunubwira inkuru nakwemera icyumviro ni ukuvuga ajya amaso yiwe ni kuraba tukanakora urabona ziya ziri globile ziya no kuzinokoramo kubera ko urumva tunguje kurya iyo bari ifoti ikomeye cyane nibyo urabitubona bitegure tunakora bishobora ahubwo numva agahunda kameze ahuje ni sawa ahubwo icyumviro nico kaga kuvuga nabi ariko kajya nta kimwe kajya ukagafyondera imboga ukarya kajya kuhira takeneye ko nakatsigahera no kumubiri wabo wamubura ngere bazikinira nkundira abakobwa bameze nk'uko kwiwabo abantu babona kuri babona ibyo biyumvira kuguma bakenye no ushobora gukina gute ufite ngo n'ibishabo hamwe bitatyoga sibo ariko yuko tumwari umuji no ngere kumbe ndetse n'amasaha yo kuza nyagisiganye sawa mwace muri babiri ufite ikibazo nyabaki muvuge ahandi kwa kimoshori ndabibona byose uvuga yuko umuti ikibazo cyanyu mukivuge je kimoshori byose birahera n'uruhinja raruroga cyane nkaruvugisha rukavuga je kimoshore n'umushatsi uravuga muroga arapfa Kanyange Sabye boss. amazi ageze kanije Yazanye. ndumira amazi muko nakabizira bakasize kupa tubere dukatana tumutamba tuvuruga cyo twifuza tushaka yuko uwo mutinokorera amaso umumonoro kupa muroga arapfa muko nakabizira bakasize Kazi karakurembeje? zirashe Hoya ariko harabura nk'iminota 20 kugira zishe. Bizaba bitungana. yagindukisa umuti urakora n'uruhinja ruravuga n'umushatsi byose bikavuga nakigera kwa mutama bingire bijyane mugenzi wa namaki avuga rero uyu afite umugabo yitwa Mugisha uyu mugabo rero ariko aratubwira twebwe dushaka yuko adukindurira atubisibe ni ukuvuga ariko ko dushaka yuko mudukuriramo amaso izina rye ab'inkumi cyangwa bishobora kumwica akagabo gutya gakora iki tugakorera iki kwa mutama abasoko barakora twe turakora ngo nta na kimwe kidakunda
Nibiki boss? Namudigisha. Nibiki? Namudigisha. Nakanyira kakajama kanga yako tukakora kije kabisa kije tukakora iki buka tukakora iki oya ntambi agore ko tudume maso ibyo wifuza icyifuzo cyawe kwaje mutama birakunda eraba birakunze Harakime mbona? Nibiki? Você me viu que eu ouvi? Não, eu não vou. Olha! Não, Olha, não foi Mana, né, Gaspar? Olha! Olha, dessa cidade de fora. Mana, né? Não vi que passa, Mana, ni viki mi vale. Ni tiki bori kan ni telefone tiki tora. Bosi ni viki. ikibazo cyawe kiraciye gakome akadodosura kubona genuzane abatama bantumye abasokuru bantumye uzane inkoko yera isake yera hamwe n'inoti y'abagabo babiri bapfa batagwaye nimbuyizi urayimenya hamwe n'intama ubizane ibyo bibiri hamwe n'ico kimwe c'inoti imwe mutama mukuru nawe nubu ubu nakibona yahumye amaso yose ngo nta nakimwe ashobora kubona sawa namba yawe